Benta Gasngi, Kinong Ilam Jangka Managing Committee ka Umsning Tang Darbar Secondary School. Kabadan ha Umsning Propo A, kilale ban ujo da ke ijahar ha thanat Umsning halor ke jingsuba dan keti kirunar ki bamla satya ban tip ki blalet ban thang ya ke ying school henin kemiet jangka South Rek ubanai jemang arajar rapsan. Katkum ke jinget ho uba Angel Star Khonghat wadi chairman jangka managing committee loong bakani kelaja hakapor kumba khatwei steng beji jangka por min bakal adon ke jingklang jangka ding hakate ke yeng school ke balayu ini kong da ki pai ba nong snong bat pentip pat syakin nong ilam snong hakaba kilai mi ru klem na penslam ban pelip ya ketika ding bat pentip ba hakani ke jingja kawai ke kamera kelas ke lain khong khat uba Angel Star Khonghat ubadi ru hagjo por rongba snong jangka umsning propo A ulayatu menshwa kila judan teng ki jingja kibarit bat kum ka snong kam sim la a jing ujor satya yaki wat hakani ka kenti ka bamenta kim ban se shu ban ujor no na ki ijahar sha ki bor pulit na ka benta ban yo thwet bat pensitom yaki runar ki bala pendan kam na ka jain submit bat plastik ban thang ya ki yeng school ulau ban rap ban akaliang ka managing committee Kashim Rai ban Aishuti Shwa shi sengi yagi kena puli kenang ba on la ban penbiang bat pen bahashwa yagi tiar ki bala ing kamtam kum ki ben bat ki mi ki bahap ban penan kam da ki kena school na kalian ke headmistress jong ka school ka kong BL Nonglat ke lapan pau ya ke jingperem ke bajur halor ke ni ke jingja ke balawan ja klempoi perkhat henin kamit kamtam kumha ke jakau puli berkenturu ba ya kipai ba nong snong bakil nong ba pengo nang ni khmat khnang ba on la ban te la kam ya kum kini ki kam sniu hapo ka snong ka thau Di kaba jajong kali ke school pi menin hapor kaba westeng lane kan ardunai di ladon ke jing kelang jong keding kali ke school di sudon bok ba ladon lagi nok song snong jong kali ke snong jongi kibaya inti kilai iya ka jing kelang jong ta keding di kila pentip jangi ke bor snong makuntahi ki nok song snong ba sa hane para marjan ba mangi lagi snong nilai mi wood banyami banya pelip ya kata keding. Tadi nakaliang jongi empat don ke tips pang tu kita ki balik kini ndrei nakaliang jongi pat ngila su bu no daka FIR ha ka baide ba kani ke jingja kenang ba nakaliang kabor jong ka an kinwan kenang ba ngila ban tip eno kita ki berus ni ki bala mut ban persang ban thang ya kani ke skul jongi ya mencua ki don ki jingja ki berit ki bangin mudur hadu kota tungta nakaliang jongi ngim da kwa hadu bangin ya cha ki bor jong ka an Ritang na kaliang jong ka mading komiti ni syong ki muti ni sok mai program berban. Long mentai yang mentah kesengihi na kaliang jongi kum ka managing committee nilarai ba ngin asyuti swa ya ki kena tak si sengi kang bangi dio ban repair ya ketika ba ladep ban ing plus nanta bangila ban wara sai swa ki ben nomor ba ha ketika jinja ki ben ru kila don ki ba ing tikin don ki kena school ki benom yo syong ki ben ki te hatin bangila perkat sani ba na kaliang ka komiti yang bayam ta sisni ai syutino ya ke school ta kasni ke ba la sisni pat ni senang no ya ke school sisin pat kong nga kwa ban penithu ya ladi nga de Miss BL Nonglat i headmistress jong ni ka school Umsning Town Dorbar Secondary School ban nga don hang ni khamat jong pi ban pen pau ya ke jing pen rem jor ke jong lo ke ni jing ja mo blawan ja ka ni ka school ke jong ni klem poi perkhat moi ke ni jing ja ni dangwan idang don hi ngi sem ke jong ni mo gidang perkhat na mata kam ke bangin sale mata kasni ke school ke jongi nrei menemenmiet kum bakat wish tengi e ke supoi kol no na i president i jongi but ru na gini para no hikai ke basa hanya jan ba kila pentip syanga marmar ke ni ke jinja mo nam shum lala ban poi ke to ke pon makal amit el asting senya mo menurut su banwan ban ni hina yeng ru ti menem step ding ilawan ban pet ye ilawan ban jurep ke ni ke jaka bla sha thang la ni ke kelas ke bedi ru ke kelas 9 ti susi mo ngadap da men sim bujing susi ke jing khia mo ban pan pau shi ba
kadon kum kani ke jing jakat ha kani ke jaka ba dei ru ka shlem jong ke jing start mo ke jiban ai ke jing nang jing start ki khna mo ban ai ke puli ke puti menta ki bri ki wan kum ha kani ka ru kam ban le kani ka school kam sung tanat te kam long ke bas mo tanat ngap rem jur shisha kani ki kind of act of violence or whatever they call it, but ngalong na kaliang jong ai head mistress nga kento kan dia ki bri mo ki para marjan ki para shnong para thamo ba kin soba ban pet benia lem ya ka shnong ka thaw ko jungi ba kam tam ka school bikin lem bishar lem ban kam tam e ru bangila IT ya kani ka kam shathanat imin ka police department bikin le ka badon kam te nangni shakmat ka badon ngin sa pentep yu mo.